Teman-teman, ini pantai Kasab. Sungguh indah. Wow. Pantai Kasab. Terus sih, kayak penting. Neng gua. Berjalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus. Aku di sini kan bersamamu, hanyalah untukmu. Dirimu kan damaikan hati. Nih, pantai. Ada nggak? Aku pinggiran deh. Wah, tekan. Lebar banget pasir putih. Seperti pantai pribadi bayarnya 10.000 batu karo pantai Kasab, berarti 2 pantai 10.000 2 orang, sangat murah, recommended. Bye. Pantai Jembar semene kor uang loro. Inilah pantai. Pantai ngendi yo? Lali aku. Pantai ngendi, Dik? Pantai Kasab. Silakan mencoba datang ke sini. Pantai Kasab. Keren banget. Sepi, masih sepi. Video. Bos, tempatnya apa, Bos? Ngapa ora ndene? Aku ya lagi pro iki, ngerti aku ndene kan biyen. Oh, kono manting, renang aman. Ombake kon munggah tok ora ono mudune. Wih, jos tenan. Gunungnya mantap. Loh. Jos komen. Ini yo, nak tunggu. Iya, syukur. Wes ngono sih ya. Thank you. Weh, ombake jos tenan e. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere
be seen? Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you.